wangin officer te po tu te mo o tu te du sak zong contractor so an nek ngam lova an han nek de chuan transfer an ni mai tun drama po yan chung chu soi tur enge mo sat kan ria ani building te chima retaining wall te chima tu te ge kha ti chim tu kha kan ti chuan kan ho tu lok ber te ne in heng nai tak an lo ni zel thin si ani chuwang chuanin hei tu na ya po lung lei south bial tu MLA zom tak PA ina mual tram south a mat lei SEDP atanga noi som thum panga a do achiat zia te su video a viral tua na sa em au tu te zokin kan dami kan ti chiani khotlangan lung oi loan mang ani khan au chuak ni kha accident mai na tu to thai tur lei thar anisia chong chu kan bial chunga ngai te po na tho that lo veng tu tur zo ka ngai ten kan ti du ani si chuan kan ram hiang tin ngai mo adamang le apoi ka tian hei alung che thak ka ti ten kan ho tu piang tena thu boy an nei sia mai te voina kan house leader ngai poina cash an nei le ta PWD na tho chung chang cash an nei chole ta te hi a hrom katia ru hiana za thak katini ten enga tinge kan rama clearance forest clearance le environment impact assessment nei lo hian NHIDCL te yan ti te chiama nan tho thai bik le hela hian office memorandum kanaya ta hianin roads and infrastructure development board din na thu ani ayan diktur chu NHAI, NHIDCL, NRRDA, BRO, Nabat, Le Adang,